Kardom. Kardom. Ini cepat bang kisah mengirim turun ki. Kardom. Nilimen Bijoy lekte. Hello everyone. Nilimen Bikul kara. Isi berita kini Lumbajong Youth Team ahin penon mati jong Desember 1 nani isi knockout football tournament pada ponji nabang ke first Lumbajong inter village level Kapathu Ponjia team lagi Theso ajur langkai jan di sama lasi Lumbajong habar Kapathu ning ke hang mati football ning ke hang aku ting atum aphan labang so tournament lo Kapathu dunjia phansi chuning bila Kahayatun kelong ponzi mati winner prize lagi suring ko rapol lapen runners up tumabang suri ke polong pon igji non dak Lumbajong angka malu itu rong tum ametang atim non mat jasamet pet kaci sipon pen labang so tournament long cepat ini masih ini pada cuni pondo Prize money pen download tournament detail copy mana ida phone number including venue location and contact dak dolap lapen lasi ning hang ajir pi do antame jirpi to mai pathu stame gilang ning hang to do antame wai tha lanura pen na join tame penanga tim mai doji busin ni chelo Iltum abang so Kapathu bong musame lang cetulu si kini lapen lang dulu pulang te cetulu pulang te si football players atau ani Kepachethang ani gerung iltum pondong ji atau ani pak alang gitu ani sampai langsung sih litum ada sports culture ada football ayana na kacing tur ponji iltum awal side people sih matadam na sekado we cetong rapelonan to the first Lumbajong inter-village football knockout tournament. Pathura penang, nilia pathu ji. Thank you.